e le tausaina o se tatou malo sauloto. Whaftaisi omo primary school, taisunga I whaiaonga. Please welcome the Samoa Seventh-day Adventists, led by Pastor Samuelu of Masanga and Pastor Taleni Milovale. Through faith, education, health, and community service, SSDAC continues to make a positive contribution to Samoa's families and communities, serving people, serving hope with faith. Yeah, Galaxia Sofitu, Astonai, Conferenisi, yeah, now for what to Malo Tutoatasi. Yeah, more Savali, late Savali, Pion Faturina, Rofanga Solo my pair. Only what my Galicians fit to. Yeah. We welcome Sanganga College under the direction of Ms. Asotasi Finau. Sanganga College has 27 teachers and 327 students. Ladies and gentlemen, we welcome Sanganga College. And thank you for helping us to celebrate independence of 64 years of our beautiful Samoa. Yeah, now we're for Waturia, Sanganga College, Malo Tutoatasi. Yeah, Malo ile polisi ile Sanganga. Yeah, Olewa. Yeah, ua. Taulo Tusao. Yeah, Tusao ile Tusanga. Yeah, wale Tutoatasi tanto Malo Samoa, Malo le. Ono sai mano fo di tawantai sungare il pule ya le wanga mai o le no sola hua ia mena la mua o polisi sanganga polisi ngi ia fenga ia alo fa tai sini lewa mo tu sao ia ngata fo ile sungai fa ya ngata tele la o le na wa fo matu ia tasi fo polisi Chau po ita longo intono tatu ia ile ia mafana o matua le tanga vai ono se furu marifatu sola ua ia o le tanto Malo Tutoatasi o le nu o sola ua ia male o le u motu mai lu mo le pena ia ro fataria la to au savali o lo ia o na o te ia tu ia o lo mo te sala ia ta foi ia o le songa miti nu sola ua lo tawa vele mai ia e no lei o sola ua pe ona ia i le tanto pena pe ona fai do mai alo fa tai bolo tu sao I caught it. rei tai au ia fo i tu lango fa malu mai o le au le langi ia pe tai hi o wanga le pele li ia i le lau ia mo sa vali me si ona nai fa na wa onga ia te fu le o lanto uma o lo o tau pati mai ia sabadia fo ia le tanto fai ala te fa wala langa ma pa kiliba la ora ka wai mai se ka no piala por fai la ro ku ya mo se vai te sai pa pe foile fuiole a ko ta roma ya ka na piora le Sini, across the line. Please welcome the women of Tulai, supporting families, strengthening well-being, and preserving the values that make Samoan villages strong. Service with heart. To give them a round of applause, ladies and gentlemen. ia I whare alili, ta fia whare alili fua, talo ma, ata ilunga, o lewa udia leono sifuru marifata usanga, o lo tatou Tutoatasi. Komitia tina, ia matamancai, nawa, ia
Eoi, anga mani foi. Ia mene yo tinai whapenei. O miti o tina, mantapai mai utu lai lai. E ona ua mai ala tu ngai whaano alo le ua ngai mai. We welcome the Institute, CFCI, Bible Institute. Thank you very much for attending today. Thank you for helping us study and learn more about the Bible. Le Bible Institute, South Pacific Samoa. Yo. Ya, empeo na ngai mai ai. Ya, malo fam chai. Ya, mo tanga mai o Israel ro tuan tu. Aonga tu spia. Ya, chai. Ya, le aonga tu spia ra nei. O la tu sau fu i tu tas. Leo. Jalo antu na jajo ango tu spia. Ya, wala malu la wala dia. Ya sei, tautuana tatu ono se furu berfata usanga au mai tatu Malo Tutoatasi Samoa. Joining today's celebration is the New Zealand High Commission led by High Commissioner Siale Vento, a trusted friend of Samoa. New Zealand continues to support education, health, climate resilience, economic development and community well-being throughout the country. 2 nations, 1 Pacific family. Mai antulu tanto se vale nara ang tu spaya ngai mai New Zealand High Commission. Ya, High Commission New Zealand tolo tanto tulu. Joining us on this magnificent morning. Malu lau whainga luenga. Yoni tulanga whanupe. Ya moni tulanga mauru koi tolo tanto tulu manole on sai. Manu pun kawan cai ni cai au. Yo. Ya. High Commission New Zealand. Ladies and gentlemen, we welcome our most famous organization in Samoa, the National Provident Fund, where Latalatura Taimin Whaongai Tato Pasene, Tato Tamomo Eloi Nupifa. Thank you very much, Nupifa staff, for your patience and your unending support for us. Fodinga la lei tamai tai mali o no pifa alo lo fa jangata nui la tu tonu la nei ia o lo tanto suru yai I tai mi tu pui fa la mo mi sele ia le wa ngai mai fa tai ia official malo no pifa Anoma'a College, we welcome you to our independence celebrations today under the direction of Ms. Tuvale Leao Vasa, 27 teachers and 487 students in this college. Thank you very much, Anoma'a. Beautiful uniform. Thank you for helping us to celebrate today. Ya, wa aule yai mamanto confie lim tu tai o le kurisi nei. Wano ma. Yo, sungai Faamanatuina. Samoa Elementary School, ya ole aonga arkolisi, ya kalisia sufitu dalubaya. Aga mai tuatu. We welcome Samoa Adventist. Thank you for helping us to celebrate our independence this year. Tasifone ya onga tu taulanga. Telefon ya lo mfana wala tu Thank you for coming today. Ya ele o misilo fo is Tausaga fa no ino tanto Tutoatasi. Ya le anga mai. Lantu sa vali fa lo alo to telefon ne kolisi tono tanto tru. Ya lantu sauna. Ya wala ya somo tanto fa moe. O ba na ia toninga masane nei ale kolisi nei na vai ale kalisia sfitu. Ya male ainga fayaonga o lo muri mai ele savali nei malo favitai. Thank you, Seventh-day Adventist, for helping us to celebrate independence, not only in education, but also in terms of helping our students gain knowledge and skills in the TVET areas to help support our country.
Ya o alo lava na whanau na re kare sia sufitu. O le toi fio mai o lo ao ina ki so se mtata so se vaenga i sese. Lei tai mai a tātou Krisi. Tunu o Samoa. Ia, o le awa tamala na po o le vangana ta o le Pathfinders. Whawhitai. Ia le kare sia sufitu. Ia o lo so mai lava. Whamau popo ina o tupuranga talavou. Awale nei vai tau. E se fori tūranga mawa e o rei kare sia. Ia, i tōnu tātou turu, mlantou tāpenanga. Ia, nawa. Ai mai la tau whaalo au le lei. Ioe, au le lei, la le lei, Nei Tausaga. mea uma. Le whai ona ngalo. Na e sa pari tia whau. I lo uono se furu mare wha Tausaga. Ioe, ia, male, au tāting palau. Ti ngala para mafa. Ia, ai amo la ting palau. Ia, ono le manatu i le au warau lia. Ia, mare tātou tutoatasi. Ia, nau tātou mai. Tasi ko e kari sia tō tele tū pulanga. E ula foi, Tere foi ala tō le whalau. tō tele, Vaenga e tapu e ai o langa. pulanga talavou. Alo Ia, e olo se mai o- whawhitauli. o tonu le rei e kale sia. Tele. Ia, pe o na sila fia le malo le tātou turu. Pa soro me pea tātou au savale lei male kale sia sa fitu. Ia, a ro vai a pea lava le tō tele a tātou solo. Ia, o lele iau mai tātou malai nei. Ia, ro whanga soro me pea. O lo le leili tūranga le tau o lo o tau onto mai le tai au. O lo o manai le paulo. Wha maru lava. Ia, ele o palasi se timu rei vaenga le tai au. Se furuma lima minuto in taro le tulai valu le vai ngoni tai au na sumo mo le yuni ia o fanga solo ia tanto sa pari fa lo ia wale pa ia le wala ulia ma le Faamanatuina o le tanto tutoatasi Samoa nei Tausaga noa fe no se furuma lono Tasi nei o kolisi ua lewa o na whawai mai Tausaga. Tausaga i tele ta i o le atunu. Ta awa oina i nei kolisi. Ni foi ma fai pule o le na. mai atu le kale sia svintu Sui o le palemene. ia o lo fou mai tua le kolisi o Samoa yo kolisi le sa o ine tangata le pioga ia tanmasa le fasala lau ma temi le le fonga ia o le national le alo tanmasa Samoa College for Kolisi Samoa pe ona silvia malawilo estansio kolisi ali tato turu Tapai atu o whanau. ia to tele o ilantou ia ua maua tulaga maulunga le tato malo whaaina fo i nisi o walawila ia sa o tawina o kolisi lei kolisi o Samoa ia o loo whaasolo masenga mai lau tau mai tau mantu iai ia ua momo mai le tato ia nai talo mai Ioi, antama mai, ioi. Kolisi rei, kolisi o Samoa. Pei o kolisi ia sa ilonga i tonu tanto turu, kolisi rei o Samoa, kolisi o avele ma kolisi vai pauli sa vai, kolisi o Malo. Ladies and gentlemen, Ia ai ngata voi leo nisi o kolisi, ia i tonu tanto tonu e kalesia. Io e anga i mai pe ona lauilo fo i ladies and gentlemen, le semgo e po le ai ngone o kolisi o Samoa. thank you, Samoa Tele. College. Thank you, Tele le aonga. Principal, Ms. Karene Fasisila, Ia, io e teachers, manu la inga faya onga parents, and Malo- our wonderful, malo na beautiful barita pena. students for participating Pana ia le tautou in ninga. today's Independence e wo celebration. vai i to ninga Chili fo le antunu o Chili. Ia, o nawa whaiwa. Ia. Senga sipurumare lua. Tu atu agai mai le skopa po tama mteni tuai o kolisi o Samoa. O lo agai mai tua lantou solo tele. E au lantou tonu la nei o leo sa u fai tu te usola. Tele o lantou. Ia ua pala wina nisi o to finga mau lunga malo. Ranga te foi lea. Nisi o fai fi au. Pa fenganga se tu lo fa foga mai. Ia afu matu i kolisi o Samoa. Leo ua fa ma popo foi o lantou savali. Ia le tau to e failo ina to tau failo.
ia le tūlanga o tamu tuai, ia al polisi o Samoa pe ua ta ua le skopa, ia i le ngai mai o le solo lei, ia wa ngai mai o mantou luma o lo mantou tani tolo atu, ia o le ala ua alo mai, ia le skopa po tama mtini tuai o polisi o Samoa. Paftai talo. Ai, tama mai le tuai o tātou kolisi. Yung le presidente, ma superintendente ma laulau o koli o le tama mtini tuai, paftai tele. Malo whamitai skopa. Pai maurunga wale fi o presidente no fo anto o laulau tama mtini tuai o Thank you polisi o very much, Samoa. Samoa College and the Old Pupils Association. And following Samoa College Old Pupils, we welcome Wesley College. Wesley College, ia por polisi le Ladies and baula. gentlemen, Wesley College is under the direction of Reverend Ali Lele Lefua, with 39 teachers and Polisi le baula lo tai mua mai ele fu o 920 students. Samoa. Wesley Ngata College foi is leo located Tausaga in le lei Manila, mali and na we appreciate ko their yongi pe support in ia celebrating mantaina le independence polisi le this baula. year. Wesley College o ka le lau mua. Thank you for the Io, beautiful lau mua i smile, students. Mita mitai ia ma fai foi ma me fu ale kale sia me tutisi. Wesley College. Ia le kolisi rei o Wesley ia po le Wesley College. E tau toi fai roi no foi le lau mua. Lo foi na tau tua in toro na tunu. Ia le ia na tama whanau. Ngancha foi leo ta longa. Vai nga uma. Ia e pei o na tau tua i toro na tanto tunu. Kolisi o Wesley le baula. Ia to tele foi na toro sa vani mai ai tama mtini a onga. Ngancha foi lea ia o le basenga tai. Wesley College. Yo. Ia pe foringo le mo mai tama mtini mantua. Ia fa solo atu le lalo. Ila tau mai tau atu ai. A whai o whai a onga tolus fulu maleiva whai a onga. A whai o whanau a onga iwa se lau luas fulu. Tole. Ola. Tolus fulu lima whai a onga iwa se lau luas fulu. Ia tama mtini a onga. Fa mau mau le leo o mau atu. Ladies and gentlemen, how about another hand for Wesley College. Alo patai, aftai. Sengo whai a onga wa pe poire. Ulenga moloto. Awai mai le nei aso whapitoa su tato tunu. Lau mua puna oa. Lau mua puna oa. Loa o ina ai tata. Ia por polisi. Ia po le aonga whauau. Aonga le puna oa. Ia olo o. O ta ua se aonga whauau fui lea. Ora o ina to mai maka ba. Iso se matanta. Ia wane whau ina. Ia olo mana i o alamu whanau o le tanto tunu. Lau mua puna oa. Ioe. Au lei. Manta ko fia vori savali. Savali lei matata se pe ona yai. Ya. Sunga ni pule sunga se lau. Taliawa. Manava po se lau William. Ya ngan se foi lea. Ole sunga fa fenga inga. Le o be mali pule. Yo le la mua le puna wa. Ia mana malu ai nga whai aonga. Ngancha fui leo lau mua malo ta pena. Ladies and gentlemen, we welcome Faamanatuina Christian College under the direction of our principal, Ms. Selepa Tipamaa. Faamanatuina College has 14 teachers, 296 students. Thank you so much for attending today and showing your tribute to our independence of Samoa. O kore mga ia le aunga na whatua tua peo na sinofia rau whasanga antu yo malo antu mula antu ia malo whautai le o mei se mai le sunga le teitai ia matau whatonu tonu atu sa vale nei al whatua tua
to telephone nei aonga ia o maua nei taimi e fai solan tu sao ia ua le Faamanatuina o le tatou tutoatasi. Alo tatou tunu alo mafana waonga o company falapo mtonga. Ole tu alo lato fia male. Nanga fa. Alo fabjai talo atu na le kulis ale aonga nei ale fatotua. Ele paia para valola valauria. Ya, pati talo fatotua. Yo e talo atu. Fatotua. Ya, fabjai. Alo fabjai. Mai atata malo fabjai ni. Sunga yani te mai tai fa yaonga. Malo. Malo Tutoatasi Samoa be ona whaafonga mai tanto turu. Ia talo tulua. Ia le aonga nei al fantua. Ia manga ia turu o mai a furu lanto savali. Nei tai au. We welcome Vaimaunga College to Sunga our yaonga. celebrations today. Another E furinga mai beautiful to tele la sight to mai tai. behold. A lot of our students marching to show their Whaafenua ia tu le kolisi support maurunga for Vaimaunga. independent celebrations. Vaimaunga College is under Malo the direction of our ia principal, ia male Mr. sialo na o le tanto Taefu. polisi. And in Oi, our kai college, we have whawhikai, 39 mawole banol ne teachers yalo, lo and ia afianga tu mau le 534 soifua. students. Ia ngai Ladies mai and ai e gentlemen, patipatia. how about Malo another round whawhikai, of whawhikai applause ne. for the Ai ngā beautiful whaiaonga. students of Vaimaunga College. Pea fui le. Patele mo le aonga kolisi o Vaimaunga tasi ne kolisi le malo. Whawaina le Ia. anga iwese lau ono su matwha lalo le tainga le pionga. Angai me pea ta kolisi nei vai maunga. Tolu sipuru malaiva. Pai si to tele kolisi nei. Ia kolisi le malo. Tolu sipuru matwha. Whanau awa To tele lantou. Tamo matene o lo o autawina. E le kolisi nei vai maunga. Le ati na e tu tato malo. Patai o pionga ele. Li pule ia male mamalu senga o whaiaonga. Ele fai ngofia ta penanga. Ia o le whanau e mesi fui le whamau popoina. Ia ua le nei tai amo le whamoe moe. Whamitei sunga i whaiaonga. Mesi fui le sunga le pule. Pule aonga. Ia mo le whamau popoina. Ia o nei sa vali. E se le mata ngofie. Pe o wa ai whaiaonga fui ia le. Polisi dai o i Engelan. Manito ninga nei pai pai. We welcome All Saints Anglican School Mata ngofie mano whamitei. under the direction of Principal Ms. Rachel Hunt Solomona with 12 teachers and 164 All Saints. students. Thank you, Principal Rachel Solomona, and your team and school today. Ya, tasi nei aonga. Le wangai mai. Ya. Oh. Ya be fo ring mai o le aonga nei. Ya o lo tele foi inicialo mfana o lo aonga ai mai e turu mau. E fo ring mai. Ya o le wangai mai mo lantu savali. Ya mai jawan tu le savali nei. Ya lo yai fo imanisi o alo mfana. Ya inisi anturu o Pasifika. Patalo fatu ele malo lan tunu o mau mai nei fa sala lauga ma nei live I pa anga ma wo tanto kali production ya malo le tawan chai malo fo ile mai mo mai woni emisia le ne ya so mo tanto fa mo moi fa fia ka foi ya ole atu sawantu ele tanto kali production Beautiful live view today. ele ya so Our beautiful students. Tanto Primary School is o mai under the ia direction Montana of Primary Principal School. Mr. Valili Tito. Tasi nei o aonga foi tu taulanga 18 mai le teachers fionga and mo taa 515 students. Thank you, Moataa. le ua angai mai no lantu And sa vali coming whālo up alo. behind Moataa is Safata College. Safata College is under the direction
Our principal, Ms. Sarah Few. Malo Favjai, Monta Primary School. In Sierra Leone, Faya, Ongo, Yari, Liu. Safata, Polisi Safata. Lisi de Polisi. Ya. Polisi nei. Pisa Fali Longa Fuile, Tulangota Longa Ilaso. Pitai, ya, Ule Koura Sia Safata. Safata, ya, Ngai Maila Siampini. Lakapi, o le voli o le soka. Ia, e le lei umai te miti Safata. Tele le taleni o lo iai. Polisi le Safata malo whaavitai mo tu sao le yaso. Ia, o le whaalo tunala le polisi le Safata, e le malu la malauria. Anga te foi leo sunga I whaiaonga. We welcome Papauta College Ali te mai under whaiaonga. the direction of Principal Malua Taise Latu. 24 teachers and 80 students. What a beautiful sight to behold, the beautiful girls of Papauta College. Pauta, aonga na rea Pauta. Ia por polisi o Papauta. Ia, polisi nei nau te mai tai. Ia, polisi le Kalesia. Alo whaavitai, teini o Pauta. Nganta foi lea, sunga I whaiaonga. Tene la foi ia pe foi mai o whalitua. Sunga I whaiaonga. Ia o lo ao ina. Ladies and gentlemen, we welcome Lemoema College. Lemoema College is under the direction of Principal Mr. Lupe Manu Lolesio Viane, with 32 teachers and 576 students. Agai mai tu atu leo mai lo atu tulanga ho yo le Celebrating with us today. Kolisi leo moega olo mo mai tausala la le so mai male tanga vai yo le ndru ya so mai tua le ulu moenga fo college. Tasirei Kolisi ole Kalesia e fakasa le to tau fai lo ino fo ni Kolisi no malu tanto ndru agai mai mo lanto sa fali fa lalo longa lo tu sao I tono tanto ndru malo fa vitai Kolisi le nā reo koe na kou, nā ua tano atu. O Kolisi wa se lau tonu skulu le ono Tausaga talo na whaawae. se lau tau sumra no Tausaga talo na whaawae Kolisi rei le moenga ea pelo foi no whaamwhukantu ia o le tūlanga mawa e la tasi le Kolisi matua I tono le tātou aturu e pei o na whailo mai ia le tele o Tausaga ia o ia I tono le tātou aturu alo whaavitai longa foi le tule mai o le Kolisi rei Ladies tūlanga and tau tā gentlemen, longa we welcome you to Otani College. Lakapi, ia mese foi telo talonga. Tau sinioa Kolisi nei tonu tanto tru. Malo whaavitai. Talo talo mai, sunga I whaiaonga. Ia whape foi no malo lobua. Tua atu le tua tane. Kolisi le tua tane mai sala whai. Alo whaavitai Kolisi le tua tane no tau sao. E or Kolisi le iei tanto whaitonu. Pea, pe tau mai tau antu. Malo lo tu sao, ia sao Thank you, Lamosa. Alo whaitonu sunga le lipule, ia manu tu sao. Under the direction Mata ko whira ni tai au. Ele tau pati mai, tanto Ioane, Kolisi mai sana whai. with 9 teachers and 107 students. Thank you for your participation today and helping us to celebrate 64 years of independence. Universite, ole mo sao sabavau. Ya, tasi a o ma universite o leo talia patula poloina. Ya fa ilonga, fa ngaina, te tono o tato o tuno. Amosa sabavau, ia tasi nei, ia onga, ia welonga fori tule mai tono ni tanto tru. Kolisi malu pou. Pava ina le afi se lau lima sfulu malua. I lalo le taitainga.
Alo whaafitai Malo Tuatasi. Malo Tuatasi o le tātou malo mo le ono sumo le whātausanga Faamanatuina. We welcome E Malo tua rama College under the Korisio direction Malo of Fou. Principal Ms. Bali. Tasi fo korisio le kalesia e whakasa. This is another large Malo college here in Tuatasi. our country. 51 teachers and 732 students. Oka. And we see that perhaps the whole Mataina college matangofia has toninga attended masani ale. today to Malo help Fou. us celebrate Aso ia sa 64 faimua. years of Sa mo independence. tolu fo ia. Ia Malo Fou. Ia lewa. Ia li swinga. Ia Malo whaafitai. Alolo no sai. Whaafitai korisio Malo Fou. Tama mutene o laumua langa te fwoi lea. Ia ona inga whaia onga. Malo Tutoatasi, Tato Polisia le kalesia makotonga ke Samoa. Ina wangatu. Ora lato savali, ma lato faalo. Mataina le tō tele o le nei aonga. Pei ona whailo le teimi o sola. Pitu se lau tolu sifulu malelua. Whanai alo au matauti se tasi fo nei aonga. Tō tele korisi rei o Malo Fou. I le mai mo mai le tātou turu. E toi mai se patipati mai le maota. Whanga solo me pēr korisi o Malo Fou. Toi whātalo whawhawhelo e tūri tātou whaanga. Mau mai tātou whasalonga pui rei vai ngō le tai au. Le whanga solo mo se mani whaaloalo le tātou sisinga fua. O so se vai ngō lo mau e tātou whasalonga whaataro whaaturu tātou kale production. E sunga le pule. Me se lau whai ngā ruenga malo le. O le sai malo fui mai mo mai. Alo le mai mo mai. I le tātou live fui le tai au. Alo whanga solo e Thank you, Malo tātou Fou College. savali o sisinga fua. E le tai mai le tātou savali. Le wharinga mai o le santau whamua mua mai le whanau a onga. Mo saunga le mufu i nei whanau o le wangai mai. Ia, so mai lea, ia o tele o savali whanau. Smile and Ia, mai o wave. na angai mai mo le lantu sau. Smile and wave Wale to Faamanatuina o le ono suma our whātau sanga. Ia, ono ngai mai visenga le. audience this Korisi le morning. Malo Fou. To tele fo nei korisi. Pe ona mai tawina le tu sanga. Fitu se lau tolu se fulu malelua. Fitu se lau. Tolu se fumalua. O se numero tele. E la tau awina, tono polisi rei o ino si kumela tele lama. Suenga maonga Yo. whanau. Tele alum whanau. Tele o tau sanga unga vai. Ia olo o tau ina i tono polisi rei. Ia o leo anga atu. Malo Fou. Mo le whae wina o lato savali whaaralo. Langan sa lea, ia ole agai mai tonu. Malo, Ua mata ko fiai. Ia le tulanga fo i ole savali whaaralo nei. Ale korisi o Malo Fou. To tele. Fitu se lau tonu suma lua i lantou oro a tau ina i tono nei korisi rei. Ia mawai la fo i numela. Ia peo na wha ilo mai. Ni mata mai tai, sunga i whaifiau, sunga i ao. O whalitua. Alo mantaina. Ia alo. Sunga i. Ai watu ele, tamai te pule, pali, ia tu whale lasi. Io e fio ngore tamai te pule malo I tama matene Me se tuai foi. o Malo Fou. Ma nai ali toninga. o le wanga i mai te ni tamu tuai malo fo le mau voi so ko pura so nge ke savali i ra O le Tutoatasi. ya o yo to fai musu i ra tapo ya Le tosi o tama mteine tuai, le lango fo i le kolisi, fionga i le tomai tai pule, ma le senga whai aonga, ma lo mo lo tu sao taua, le ngatele nei aso, va pe fo i le hao tau wino whanau o si o tatu atunu, ma lo whaftai. tama mtene tuai o kolisi malo fo Ya o lo amuni e tanto savali foi Man se pat tele, e tō ninga māsani lava lea vai moso,
Le tino pai ali la moana. I mo foi no manu te wina va pe ali te wila. Lo la tu fata. Agai mai tu sa vali St. Mary's College. Se tasi le fungala au. Ya. Lo fata wina. Lalo mai ole lingol le ole aonga ono yai le nganga kemsiano. Ya kolisi le St. Mary's. Ladies and gentlemen, we welcome St. Mary's College to our celebrations today. They are under the direction of Principal Messina Pitu with 18 teachers and 519 young women. Ladies and gentlemen, how about another round of applause for the beautiful girls of St. Mary's College. Smile, girls. Sauni ya wale tanto fa bo le vai ngori tai au talo man la fonga pia St. Mary's iva minuti o te le tu lai vanu le vai ngori tai au salo le tai mai tanto solo pe mai mo mai tanto tru ya o to tele lo foi le ya kai mai tanto aonga pe ona ya il programma fa mo mo tanto aonga ya o le la lo solo le tanto programma di tau nei pitai ya ele la você mtanga luega po se so se yete ya po se auta foi wa kai mai ya si vanga na ya tanto a ongo fanga so pe te birei pa malu le tau rei ba ngora so vai mo mai tanto juru ya ai foringo se tao le le tao ona ole mau le lau fi me lau mo paulo ya ngai mai ai tanto solo male tanto fa mo foi mau rungo le chao to lua la foi so ngai mitira ina ua la ina la i Samoa la i Malo ya o lo mo mai po te mo mai ya I tini tuai thank you for St. Mary's ya o St. Mary's ya po le smoker not only our independence today but so many activities that our St. Mary's Colleges does. So please, we ask you to continue your help to help strengthen our education system in Samoa. Thank you very much. Have another round of applause. Fa solo me pea tenu tuai St. Mary's ya po le smoker ya te le foi le sao tene tuai St. Mary's lu tanto malo ya nga te foi le o tele fa la jonga ya o lo ai filo foi ia I tulanga maulunga ia ina to ai mai le kolisi le St. Mary's malo te wa tai mai se foi sunga I fa ya onga ya malo fa tai mai pe tasi aonga ili foi na to tele foi tasi foi polisi ole malo o Tausaga o Faamanatuina mo le la malini tambo le tula ne sina le vende Malo fatai malo le tau pati mai le aso ya o le tau to wai le ono sfuma fato sa fa tai lo tu sao smoker ya faz pangasol mai tanto solo fai lo voi si to chelo lancho ya le mai le wa ngai mai mancho vai le ngai mai ole tama mtedi lo malili yo polisi ma wonu nga vele tasine polisi malo sa fa belo ya tanto malo ya ole lo fa wa mai la mo tembi lei chele lancho ya wa I mo fo nei polisi Faamanatuina nisi fo yo to finga ngalo nga maulunga we welcome College to our celebrations this morning. Abele College, if you see, the prefects of Abele College are wearing the Samoan traditional wear in honor and their tribute to our independence celebrations.
Avele College is another large school here in Samoa. Malo Tutoatasi, Yalo Mfanau, Sosolan tu tanto Savali. La Eina, de la E, Tuina, Papefoi, the Sei. Salo ele te mea tanto Savali tua pe na mai moa mai ei tanto tru. Mas se foi uma naia le atino no lato siapo. Fangan solo me per colisio avele. Inisio alo mo fana wa tawina colisio le avele. La le foi lanto Tausaga po to foi le tayao la ngata foi leo manaya. Oka. Ole kapineta sa o Silma gayo tampinanga colisio avele le tayao. Yang asyata peto tanubasa. Jadi macam mana lang malili sa vali lalo le ai ni se vai tulang mata ino le jayao wanga yar polisi le ainga salebi yo kama mtende polisi avele tam mtende lang malili ula mai ni we yo uti lalo Manu boleh orang bayar jual jual. Isil bagai. Oleh spiritualnya abel. Yo. Avele College is also the alma mater of Fionga Angaseata, who is a minister of the Ministry of Communications and Information. And this is where he was also educated. He was educated in Avele College. Ladies and gentlemen, how about a hand for this wonderful and beautiful school? "51 teachers and 500 students." Ya, eva pena foi ele fa ngaroina. Le unanga tato so sei ter kuru se mumu o nga fa tau beina. Ya ina tau no afia, ya po marwanga foi. Ya ina tau no ya mo so ani. Tele foi na afia ina tau tono le ya malai le tia fau. Ya ono tulanga foi leo le mo se fa malestino le tau. Ya ngai mai. Ya 1 minuto ya mfanchali. Thank you, Avele teachers, for educating the future of tomorrow. Following Avele College Old Boys Association of Avele College. Chama mencari tuai oleh kolisio Avele. Le ngalo e Avele pe ona fa la lo mai li tato fu o lo tau au mai. Ma lo fa vitai. Alo fa vitai tele. E lo tu sao. Tai lo tu fa lo. The flower of Avele College is the Puataunofo, which radiates beauty and grace. Ya turanga foi o ina Tausaga o ina krisi nei Avele ele Tausaga atasi mai ono tamoi
Ya, utan calon atu. Ia foi malu. Jaman tua yo avele. We extend our heartfelt appreciation to those members of our old association who traveled near and far to be with us today to celebrate the 64 years independence of our beautiful Samoa. Ya nisina alo le tunu ya lo awai mai tamam tini twai malo fatai. Lo fanga solo mai peor Tausaga ran wa fi su priva ai lo wa fi su tolu Abel College. Ya, Tausaga ia sa ai nai lan tau nei pe ona sila mai mo mai no malu tan jodru. Mampui. Paso solo mai pea fai si to tele. Dai lava avele. Tamam teni tuai avele. So mai ai tua la ongam tatai se Don Bosco Jacineo Colisi waonga le Kalesia Católico Samonei tele foi tele lo sau le ngatai inga luenga ya fa pe foi talonga ma fa fianga ua iloa ai le Colisi Don Bosco. Ladies and gentlemen, we welcome Don Bosco Alafua. And this is where we have our TVET programs, technical programs to help our students. Don Bosco. Malo Don Bosco. Ya Malo Tutoatasi tasine yo aonga. Ya o lango ya lefua. Ya po o ya lefua na tutulanga. Alo fa tai tamama. Ma tele aonga ro le aonga le tata se Don Bosco. Ya la ai masani mai yo posesco. Here in Samoa, thank you so much. Lo taljolan tun. Al pana waonga malole sai malo vo te wajai le tai to telefone la aonga nei Don Bosco. Pe ona laulo ai tono tanto tru. Aftai lo fionga le ni pule va pe foile. Tengo faiaonga o lo tu sao le nei tai ao. Aftai tele. Thank you, Don Bosco. We appreciate your support. Lua se Faamanatuina minuti o te nei tu lan valu. O tato ye per programe o sabali fa lalo. Tu lai fa lalo fo ia le tanto tru. Le nganta waonga ia le nganta puia ia o nisio tanga luenga. Talonga, ia nisi pui awhio anga no awhio mai. Ia e whaia lantou savani, e tu sai pui mana whanau alo ni tai au. Malo whawitai noi mo mai e tātou turu. I so se vaenga o le anturu no mo mai tātou whasa lauga. Ngata pui leo anturu mo mau. Kani production, ia mana tātou lai pui ni tai au. Chanel College, ia por kolisi nei saneli mo moa. Alo whawitai mono tau awhio mai mono tau sao. We welcome Chanel College. Mātango fie me uma. In their gates, blue and white uniform today. Mai le kāna le sia Katoriko. Under the direction Tāna talo mai, whaalo mai. Mr. Unasa Tepora Toatui.
Chanel College is another foundational college in Samoa where many of us were educated. Thank you so much, Chanel College, for your continuous support in all of our government functions and our country's functions. So chile foi nei kolisi. Oh, isole. Ya mana tu ta ting pelau. Rada wo tonu mela bo man toluma. Sangi mai o fa nau le ngata fa nau. Am tai sungai fa yaonga. Fa yaonga mo le nei tai au. Mo le tai fo. Ia, ore tūranga nā ro iai a ni tai au. Au talavou, e kalesia, e Nasareta. Talavou Nasareta. Oh, alo whaavitai. Whaavitai lo tō mana tūri tūtotasi tātou malo, talo mai. Kasi mbaka ia malo, i tūpuranga talavou. Ia, le kalesia Nasareta. And coming up next, please welcome the Australian High Commission under the outstanding leadership of High Commissioner Will Robinson. Through landmark programs such as Tausaga and Tautai, Australia continues to invest in stronger communities, capable leaders, resilient families, and lasting opportunities across Samoa. A partnership built on trust, friendship, and shared success. Whaftaitele, Australia. High Commission New Zealand. Oye, Komisi Australia. Australia High Commission, Samoa. Ia mapaia mana mano. Lau whainga ruenga yon tulanga maurununga. Malo whawiteitele lo tu sao ni tu sanga. Tanto whamumoe. Women from Tafangata united by service and community spirit, they continue to make a positive difference in the lives of our families and their villages. Growing stronger together. Baptai. Ya lu sia leo. Komiti Cina macam macai Tafangata. Maror fare fogo ngare leo we nga ken. Sono kamai. Yo. Saura ya maile. Komiti ya maile. Ministry of Finance rela wa mai tawanto lewa mata fanga solo mai ia le tulanga foi mtanga lu ngal manova pe fala toka tu mochi ia ma to chile au ta alu cholo tanto Ministry of Finance ia por mtanga lu ngal mof ia wa mai ia mole sao foi o mtanga lu ngal ta sini mtanga lu ngal tu todu tu taulanga impia ya o lo peo irero o senta mo ia va nga bunga tau tu pele tau tu ile va nga leo le central bank ya va nga le mof Samoans build wealth and invest in Malo future. Small investments, big agai mai tuantu Malo whaavitai tātou whaapuno atu pe. Ia ole Utos. Ole Utos. Tasinei au nanga ia o ai lunga fo tsa tsa tru. Yo. Au nanga ia mo vai ga winga o tingma pele tru. Ia ga ia ile o le Utos. Ia ole rimba. Training center. Ia pe yol bangane no I tafusia yo bangane rimba ia o stasi fo yo awalo atawinai ia tulanga fo yo o to mai fa fi au we empower through faith faftai telelava malo faftai tai rimba mo to sao ia tatu tu tasi ne tu sanga. But beautiful, stunning smiles. Thank you. You have brought the sun in this morning.
Ya mai se o tātou o tunu. Ya o lo a tauina i le tara le le pare uko le tua. Potuai mai le malo le maoto tātou malo nei. Le aonga tangato Yosepo. Tau foi o tauina le tara le o le fea o le li. Tasi nei lau mua. Tulanga tau fai feau. Ya o lo tauina i le rima. Yo. Ya lo fanga solo mai peto telefone mai tawantu. Ele mai mo fa fonga mai foi o tanto tru nei vai ko tau. Ya to telefone na to lo tauina. E tonu ya o le rima be ona mai mo mai ai. Yo fa aro fo nei tanto fo anto le ulu alu lunga mer lima be fa tavi o ngale e fa ilo atu ai malo fa tai tanto wana udia ya mantu fa rano na mo to oi Saint Joseph. Ladies and gentlemen, we welcome Saint Joseph. They are very popular in sports. We love rugby here in Samoa. Malo pa tai tasine kolisi longa foi tonu tanto tru kolisi o Saint Joseph. Ya por kolisi le Saint Joseph. Malo pa tai mo Tausao. Thank you, Tauti. We do also have other cabinet ministers who were educated in St. Joseph College. La Fionga ya moi pavo. Julius, ia manisi foi o Minstar Kabineta nao awina i le laumua Sangato Yosepo. Ya, asono tātou sumali pa tai Sangato Yosepo. Ya, o lewa talo tuwani, Polisi Sangato Yosepo lo fanga solo mai pea, to tele foi. Ya alo mo fa na o lo wa ina polisi lei. Ya, o lewa ko tuai mai tua. Marriage, brothers, all people associated. Ya, malo pa tai. Thank you, Old Boys Association, Marist, here in Samoa and abroad. Thank you for your support, and we look forward to continuous collaboration to build St. Joseph's College here Marist in Brothers, Samoa. Old People's Associations. Ya, pero Tamatuai ale Manisi. Ya, pe fo ngai ngai vai nga fo yo tulanga le fala tonga le ya Manisi tuai. To telefone ila to tupu mutamali. Ya o lo sabaria mai fo ile solo tele. Ya le tau fai lo ina fo ile Manisi, pero na tu sao fo toro tanto toro malo. Alo la bona sai malo fo tawan sai. Thank you to our Old Boys Association for supporting and celebrating with us the 64 years of independence of our beautiful country. Ladies and gentlemen, behind the Old Boys Association, we welcome the LDS Besema College here to support the independence celebrations of our country. Iya. The principal leading our college is Polisia pesenga, polisia le kalesia. Ai su Kristo le pai waso ngantai. Tasine polisi. Ya, tono tatu tolanga pia. To the education of our students Matai na foi mata ko fie. Samoa. Ya, o tano solo antura polisia pesenga. Tama mtene. Polisia pesenga o lanto sabari fa alo.
Alo, malo, iyo. Tasin nei korisi sa yai la lantou fai di pula aso. Ya beita i for ngai le toe yai se fai di pupea, na mo tau mai tau tu yai. Ya ona or korisi la bale sa bali foi, ya sungai fai ya onga. A tala fai sungai fai ya onga, nei bang chayao. Talo mai. We welcome Le Fifi College Yoi, malo to our favitai, yoi. celebrations today. Le Fifi Malo. College is another large college of our Ya, country. olela o mai tawan tua kai mai le si korisi pitu to tele le tolo le taulanga le Fifi College. Under the Ya por korisi le direction of Fifi. Principal Tasine ya onga e mawai fo to tele. Wala mfana wo tanjo tunu o anto wina. Korisi le yo le Fifi. College Ya, teachers atalo fo ile sunga ya la wano sunga tama te pule. Ape fo ile ai ngo fa ya onga. Ya malol tab pedaino nei fa mo moe me sil fa ma poino fa nau nei fa ngo fi tu nga o nga tele fa penei malo mo tu sa le tu sanga yo ma chaina yo to linga masani la foi le fifi lana mo lua Tasi fone ya onga, longa fo longa sao tulanga tau ta longa tono ta tru, tele fo ya lo fanau. Ya fai ma ve fu o ta tru tulanga tau ta longa. ata mai tato Sungai fai ya onga, ata mai o la Sofia Fia. Malo baftai la kunga la wano malaya sungai fai ya onga. payaonga Ya or kolisi. Langan sa foi lo tama mteni tuai kolisi le fifi, malo lo tu sao. ya so tuai matama matene tuai o le fifi baale mai le fia la fonga mai se foi o le talo mai o tau au ya tato malo mai se o le au malo matato malo falo ngia mai fafo Panga solo mai pe tama mteni tuai kolisi le fifi. Tama matene tuai, ia o kolisi le fifi. Alor fa mo popo. O tulanga mata ina na tele wa onga lo yai o lo mau popo lei. Ma le lei le fa mau poina ia o tama mtini tuai. Io lo tu sao, le titi lo tu sao ta tru. Wan fa no ngai lo ta tru. Ta sira nga tele ia nisi o vai nga tele. Ia au sia fo ia lo tu pa ia mo lo tu manu. E tau tuai ta tru. Protecting our stability, supporting our growth. Baptized Lava Central Bank of Samoa. le fale tupe tu tono Samoa e te ia le fionga kubana Fale tu pe tu tono ta tru. Fale tu pe tu tono Samoa Central Bank. Tale tolo mai la tu mai fua. Fai lo ai la tu fa lo lo mo fia fia tele. Ya le ja o mo tanto tu tasi. Ya mai mo mai foi tanto atru o mo mai tanto fa sa longa. Ya fa tai ya vai foi o le i lo walo i po so ainga. Ya por tu nga va pena fa tai o le ma wancho la tu wancha. Yo lo mo ia pe la tu. Ah. Bale tupe wa tinae, Al tupe ati nai. Samoa, DPS We welcome the ya Development o lo o Bank i of tuantu Samoa. le They're wangai the mai. dream builders of Samoa's Development economy, Bank of Samoa. supporting Sa sine fali businesses, tupe leva farmers, fo i and tono tanto entrepreneurs turu lan tau to tua. turn ambition into achievement. I so se vai nga me se la fo i tulanga Investing in tau people and growing seleni. possibilities. Mo Thank you, manu lan Development turu. Bank of Samoa. Malo fa vitai. Tatu DPS i lo tu sao. Nei si singa fu a lua fe lua se fu mo leono. Nisi o te mali. Ngan se foi leo ma wonunga o lo tu a fiu mai tal mai ao. sifa E wa. olo tu Mau nunga i tanto fa mo mo tu tasu tanto malo. Thank you, SIFA, for helping us celebrate independence this Samoa year SIFA. with a beautiful uniform, black and brown. Very neat. Faftai lava to sao tau. Talo tolo atu ma watu fa manu yanga. Wa foi pa yo la wala uli o sa mai. Ya mole fa manu tuino tanto tu tasi fa vitai tele. And competition E Samoa SIFA mo tu sa le tu sanga. innovation and connectivity. Alo fa vitai. E se marco au lei ia le toto ninga. papo tonga o fale Samoa malo
Official National Regulator, Office of the Regulator in Samoa. Iyo yai bang kau communications Thank you for Iyo helping lo us stala to yai build ngai bai our nga homes peo visa fasara and lau our bai nga uma. families. Ia so tainga. Ia ole si vai nga na le. Ia olo tu mati mai le vai nga nei. Mano fa telo tu sau. Fala mi pitonga o fale Samoa por Samoa House Corporations. Alo fa tele sunga ni pule va pe foi le. Malu lau fenga luenga yon tulanga falupe. Malo ni tawa tai malo foi lo sai nei vai ngol tai au. Ilo jo po ia malo jo manu. Ministry of Sports and Recreations. Patalo foi lo telenga wan tua le sunga ni pule nga te foi le. Yo pa yo le tanga luenga. Talonga i jono le tanto tru. Nara le pule le vasa. Nga te foi le. Ya tu fa sina manole on sai. And we also welcome the Samoa Associations of Musicians of Samoa. Thank you for helping us to promote music in our country because we are the happy people of Samoa that love to sing. Tulangal musika i tono tajo tru. And Malo following the U.S. Embassy, United States of America Embassy here in Samoa. Thank you so much for your continuous support. We appreciate all the programs and assistance that you have provided to our country, Samoa. Malo faftai to sao taua isio tatoa to do. Thank you, Peace Corps Samoa. You guys are the best. Thank you for all of the volunteers that we have in the schools to help promote literacy and numeracy in our primary schools of Samoa. Thank you, Liz and your team. Your happy independence. We are Tutoatasi. We welcome the Ministry of Lands and Surveys, led by Afionga Ulungia Betelo Kavesi, guiding the responsible use and management of Samoa's land, planning today to protect tomorrow. Peace Corps. Malo Pavjai. Ilo Tusao. Ministry of Lands and Survey. Ya por mitangan wenga ele mafuanga fanu itoro tanjo juru. Tasinei mitangan wenga pitusiri fu tawo itoro tanjo juru ilo Tusao. Ya umaya le sabali fano alo na le. Thank you, Sasnog, for helping us to celebrate independence of our country this year. Thank you for developing weightlifting, rugby, any sports out in our country. Fiume ya tuala Matthew Vaya. Langa tapu ileo le fiol presidente ya tuau Pepe. Lo vaya la foi la fiume ya fiol presidente ya tuau Pepe. Ya mana manu foi ole ofisa ole tanto Sesnok po ole tulanga foi leo vai ngoro fauru ya ya tanto talonga tulu tanto tulu so mai tua ya ole au sisi ua mero mafa Malova che tiene la presidente Talonga le sisi ua mero mafa yo ya berbangga Sesnok na wanga yantu pa tele lo tu saul tato tru tato sisi ua mafa Malova vitai agai mai tanto Samoa cricket yang pole kanto pa tonga cricket Samoa Malo faftai tele lo tu sao
Samoa powerlifting ia po le sosio i lātou e si malosi. Ioi. Taptia ia whaatai mo lo tūsau. Maunga whao. Thank you to all the sporting bodies who Pea rau have ki. Pea. helped us Avtai. develop sports in Samoa our country. powerlifting. Thank you to our boxing. Ia. Ese foi le vai ngale lano lawan whamano lau sisi bitai. Ia olo vai mai foi vai ngara lau sisi ngara pawa. Samoa. Ia. Rau sosi fusu i tono le tātou tunu po le Independence Boxing Samoa. Jai lau fionga le presidente, lau fionga tavu i Mike Lemsio po lau fionga tanuasa. Ono Malo Pulenga ia tawau peta tawau. Ia tau ili. Bishop ia male Malo Pulenga ia vailua Snake vailua. Malo le tātou sosi fusu. Thank you to all of our sporting bodies who help to develop sports in our country of Samoa. Tātou sau mo le tātou tunu. Yo e whawhtai tele. Au kirikiti. Malo, whawhtai li alvai. We Mai like to tanu ngā welcome manono. Mono tū our sau. Early Childhood Education Center. E mono tū tau whai fo nei tau sanga whawhtai. Aonga Amata Uma Samoa. Thank you for helping to educate Toso mai le our titi teachers, luma tātou our solo. students, our Esi early mamau primary titua. students. Ia, fono a au aonga. Ia, kako pisku i songi. Sunga i whai aonga. Whaorioli. Ia, ono au tawina. Talofa with a smile. Ia, onga nei. Isasi. Welcome the Public Aonga Service mata Commission, i supporting Samoa. excellence across Samoa's public service and strengthening those who serve our nation. Malo whawhtai lo tū sau. Ngata fui leo le awe mai nei tai au. Tātou whamomo, tātou tutoatasi. Led by the Afionga Kolone Tikeri Faftai Telelava. Talofa with a smile. Samoa Airways. Welcome Samoa Airways, Manayato Blue. Office of the Public Service Associations or Commissions. Malo. Yo. Malo whawhtai lo tū sau. Samoa Airways. Whelelei lungarea. Hi. Samoa Airways mani tau tua i tono ni tātou turu. Malo whawhtai tere lo tū sau. Mata ina mata ngofira ni tai au ni tū awhio mai. Leo wakai mai ni tātou Ministry of Communications and Informations Technologies. Malo tasi nei tangan wenga tātou tua iai. Tele foi o lantu sau i tono tātou tunu wala ngata foi lea. I o le awai mai. Maurungai. I le tai au Here lo we tu have the awai mai. Gambling Control Authority promoting responsible regulation and safeguarding public interest. Post Office. Balancing opportunity with responsibility. Tasi nei au unanga. E au lo tei mai le fionga ia tanuasa tavu i Mike Lemsio. I o le lipule. Ia o le tātou wharebeli tono le tātou tunu malo. Malo tanuasa. Led by Controller and Lo tu Auditor. sau. Ia longa la foi tula mai on tanga ruenga ia au le Post Office. Ia le foi mai tau lo tula mai. To protect integrity and strengthen confidence. Ia o vanga lo kika ia audit office. Malo. Una tau ia se longa e sangi kwa mai fa foi ka kusiaki. Vanga audit. Developing the thinkers, innovators. Malo fa tai lo tu sau, fa tai tele lava. Knowledge for Samoa. Tu pa ia mo tu malu ia ua.
wane la vailalo ia agai mai tātou te mafuta ni tai au e wale tutoatasi o le tātou tunu. Ia taitai mai, ia i le maritime, ia le vaenga loa o tauina, o roa ngai lunga o vaa. Le Universite o Samoa. Tele fo ia alo ma whanau le tunu, ia Yo. o ai. Mai se ati na e le tātou o tunu maainga. Ia le Universite o Samoa. Na tō fui o au tauina i la ngata fui lea. Ia o le vaenga fui lea le shipping vaenga i au tauina whaasila. Ia apena fo i tuantu i o lo faso solo mai lava vaenga te tasi o le Universite o Samoa i tonu la tonu. Malo le tapo inga vai fo ile mo se vano te ngai mai ai tapo ia nei fa mo nei tai au alo e tapo mai mo mai tanto mo te malawa ia malo le tapo tai malo fo no sai nei vai ngol tai au ia fa to le tai au vai la ngan te fo ile ia ai se fa malo stino ai le malo tai au ia au le ngai mai nei te fa le tai tato solo lo va solo mai pea. Ia, ole ongal malingi. Maritime. We welcome the Faculty of Education Oli matawajai, from the lo National tawina, University of Maritime. Samoa, teaching the Maritime future lo tu saur teachers tanto fa mo of foi le vai ngol tomorrow. taiau. War Faamanatuina le o lo I sunga touch fatu the sanga future, Tutoatasi Samoa. I teach. Ladies and gentlemen, how about a hand for our Faculty of Education from the National University of Samoa. Universite o Samoa lo fanga solo mai pea. I tulango va vai no foi tulango savali le taiau. Ia mo tu sao tau wa le Faamanatuina o tanto Tutoatasi Samoa. Wa fe lo se fun mo. Alor tanto mai Following the Faculty falon mo of lunga wale Education, fior pa yoro wala another ulia. very important area of Samoa is the School of Nursing. We depend on you to take care and help us with our health. Ya lo faso solo mai pe tanto Universite o Samoa. Mesine vaenga ta ua ele anti na e su tatu malo o le awa wina o li I matamaita I tausi soifua School of Nursing. soifua la de lei ma le soifua malo Ya wina o lo ino fo il tulanga o tu mai bang va fo mai. Soi fo mano loina. Alo fa And vitai. we welcome the lecturers, the educators of our National University of Samoa. Thank you for all the work in teaching the Tasi future pune of tomorrow, o for your nanga patience, o mi for toro your tanto tro. love, and for helping us be successful under the direction of Vice Chancellor and President of Fionga, Professor Tuifuisa Apatila Mosa, and the help of Deputy Vice Chancellor Fionga Pista Des Lihane. Thank you, NUS. Samoa Life Assurance Corporation. Olo fanga solo mai pe tanto se vale le bango le taiau, salo le te me lava pe ona. Mau te mu sola. Ya lo fanga solo mai pe tanto se vale le taiau. Samoa Life Insurance. Mana yo to ninga ma tango fi au relay. Avtai. Foreign Affairs. Tangan wenga vai fafo. Fanta wenga tono tanjo juru. Tasi bone tangan wenga ya. Tanjo malo. Faftai limola Malo famtai. Tai le
Afio mai mutala mai au. Maulu ngai mau pupu nei aso to afio mai. Angai mai tua vai nga lea wanta ua le limaola. E o mai ma wilpaelo. E a makula. Alo, ave mai mal tato wilpaelo. Vai ngal tiute, custom. Malo fa vtei tu sau taua, vai ngal tiute tonu tato tru. Ya. Ele tau fa mtalina lo tu sau foi tonu le tru. Mo tu ngal wenga fatino. Welcome the collectors of progress. Ya e o mai lo Ministry ma. for Revenue led by a Fionga Fuimaono by Tolo for Vai ngal revenue. Ministry of Revenue. Services that benefit Samoa. Vai ngal chupa bawa Revenue for tato tru. development, service for all. Of time, Ba nai al tu tu ngin to ringa ma chango fie me uma. Ma lo fa vitai. Yo. Alo nam laulu. Ya, susu mai le titi lupa. Ya, mai rengo fam sinonga. Ya, mai fa poina tura fono tau fam sinonga. Alo Papali. Alo Salima. We welcome the Ministry of Justice, Courts and Administration. E am chango lo fam sinonga. Led by a Fionga Pali, John Taimalai. Yo fa chalo fan chule fionga yam pali Taimalangi. John Pali. Yo em chango lo fam sinonga chonu chanjo jru. Malo fam chile lo tu sau. We also note that the minister of the Ministry of Justice Chile foi o fa vichauli. Ya malo la fa tonto amale. Lo sai me tawan chai. Ini pa ia foi pulenga va pe foi le tanto ofisa mo mtanga wenga fam silonga. Cina Jumalo paya inga si fun bervalu no tufanga. Ia pole AIP malo lewo mau mai luma lu fu ala tu mai tu yo le tanto vayanga malo fa chai yoi alo fa chai la inga salvalas welcoming our connectors, Vodafone. Thank you for joining us this beautiful morning, waving your red flag. Thank you for connecting us. ya mai chawan cho le wa kai mai chancho Vodafone In some places, Baptized, keep smiling. tu mai le chichi luma And we are connected tomorrow. tasile company telefoni jono chancho juru tulang so tai ngai so sivaenga chan jolo mai mala tu fa lo lo maulunga wal tu tasir chancho juru le tu sanga malo va chai te chile la tasile ya vaenga foi to chile ia male tulanga foi ole anga iluma ia ole tulanga so tainga chile vave i jono chancho juru fono fa vai mai le fianga o fale alupo e tasi la vaia ioi tasi anga o fale alupo lava ia rona tu malo fono fa vai malo wa mainga ia vai ngal tulisi Samoa tai mai le mi Samoa Chamai chai mancho nu leo lo chai mai fiangai mali soti mapu
Malo fa tai lau fonga fia yo masani lo foi le tanga luenga le tulisi il lau fonga fia tali malo tu salama pele seleni ia fia lava malo alo lava molo tu sao Tifasa ya boleh Taekwondo Federation of Samoa. Olo agai mai le tanto vai ngale tasi fo le talonga. Ya olo maulunga fo le tanto turu ele fa tirina. Malo fa tai mo to sao. Ya ele le vai ngale taiao. Agai mai ai le tanto vai ngale Ministry of Education, ia male, vai ngole ole culture, ya vai ngole jangan bengau, onga, ya vai ngau ngau jangan nganu, ya malo fa cicilin jangan bengau onga lo oinal potu salau, ya lo fa na ulan tulu langan cefoilea, cilelo tu sao, enjoy, tulang ngol tu langan inal jangan nganu, boleh fa awina, ya onga fa wow. Ya malaba sio chanjo nu mananga anga ifanua mana nganu ya utau mo watu pechai ya lo tu mai foi wan fa foi no nei vai nga u tono chanjo tru mano fa tei tu sao jangan benga wa onga ya maganu malo fa tei chili malo telefo ini so ulio name tangan benga waloa apa nanga tono chacho malo on sai fa time lo to sao taua itono chacho watono malo chautua ya akai bai tuar banga SQA ya le fionga ya tupai pira beilua sunga di fionga di ya pole Samoa Qualifications Authority ya wilancho ya olo iai ya banga foi lo tu spasim fai lo matawaloa ya ole au fainga luenga nei vaenga company malo ole SQA malo le soifomia ile malo le fainga luenga yon tulanga baulunga polo tono le loa o tu sao ia mo le langa laoina foi le ngai nisi va pe foi aonga si Singapore after tele pisa la por PSL business system ya behind everything yo company leota tanga o tu ori tanto ya la ibanga sesi leota saladi leota ali lua tono tanto vaenga le ole pisa la ofisa numero fa mawina ya taua yo to sao wa sao to fa mawnga yo Samoa Bureau of the Statistics Samoa malole talonga Samoa Tech tawachai malo vono sai telefoni na chau tu pulanga fia ya le tulanga mauru ko foi lo tu sao nei vai ko taya ya wala si Singapore mo le famtino tanto ono super fatu sanga Samoa de le taiao foto ai mai ile tu sai o le tu ole la kapia Samoa malo va tai la kapia Samoa te fono le fionga namlo ulu pali samilota ma le fa pe foi le suite te fono le fionga fale ma vaenga pui mono titi mai te fua CEO le sunga ya le fionga ya se umanu takles na cha yo la kapisa mo le prestene ya bertulanga foi ole o venga por se vale le ya tai mo lo chao so tua la kapisa mo na wa kai mai tua patalo fa le fionga ile te fono Male e uliuli, ya namro samilota, ngacha foilea, ya malu foi le pulenga le fionga fale ma vaenga, ngacha foilea, ya lo se manu si o tato la kapisa mo, ya mai lo potula besam ni su mali foi, lo ngai mai solo le, malo fa te tere lo tu sao, la kapisa mo, ya malole, sa so atuai ma le uni la kapia sa fata ya yo la kapia sa fanta malo lo sai ya so atuai ma le apia rugby union le uni la kapia le la mai tanto au ta alo fionga ya apia rugby union por le uni la kapia
Rau whiwhianga So presidente. atu ai ma lau kiti mai ti avea Umono le te mai te petuau. fua. Malo le taalo fatau Malo sala, le malo pia mo pia. tau Malo I whawtai. le tutoatasi o tatou tunu. So atu ai ma le Ale ma le aule pata. kapi, ma le tuatane. Ia le lei foi taalo tele foi tama man Samoa na piki mai o se o matou tu malo. So mai Malo tua. ana West Rugby Union. Ia whaftai. Mo le ati na ina o lakapi Samoa. So atua a ana Rugby Union. Ana Rugby Union, So mai tua ro ngai mai ai. Sui on man Samoa, ia na piki mai Tuau. ia ana, ia palaulim sat paitea Rugby Union. Malo savai fa malo si mai, il tato fa moe ne yaso so tuai fa sale anga Rugby Union. Mai tua tua ana West Rugby Union. Ia so tuai fa le alili Rugby Union, tama man Samoa ton wala lea. Ngan te foi le malu pulenga. Malo, fa le alili. Ana Rugby Union. Tai tai atu le whionga ia fui mono soi. Tama tuai on man Samoa, ma le coach on man Samoa. Yo, te jeli. Pasal le Rugby Union. Soa masi umu, tama la mo Alo, soi. Fautai. Ia manaya, Elo le tusao. ta alo au si umu. So mai fale alili Rugby Union. Patalo fale sungai asoi. Ia malitanjo au nei mai fale alili. O le atina el tu malo, pa inga, ta Si tina umu tu le Rugby whionga Union. te tai pono. Ina ka pia si umu. Malo Fautai. Elo sunga. Lau soi. Komiti. Patalo fale sunga kolena. Tofi. Alo Fautai jeli. Fautai mole. Famo poina o famo poina ne jai au. Fono whawai sa whanta lua. Ia whātaro wātu lo tōpa, ia molo tōpa wadu, mai mo mai foi o le tātou turu. Ia malo le on sai. Ya, vai maunga lua malo Tātou whātai. pono whawai. Ia wālu matua ia te whae. Asi malpatu. Ora pui pui re, la unga whaka. Patalau whai le fono whawai vai maunga lua. Leo mai te wantu anga mai le tūla o le tātou whale. Malo lava non sai, malo po te tawajai. Rawa, ifo antu ma, watu fo i whanalo. Vai masengu, Pa iona walauria. Malo, ai whawhakai. Malo, moro kousao. Laptop tongo le tau I mo fa lave fa fosei e fionga ia taitaia le fionga ia Malo le tawajai, malo po non sai. Mata feo ia male mamalo le pulenga malo faftai. ACC, rana waka Thank mai you le to the ACC. Accident Compensation Commission. Accident Thank you compensations, for your caring hearts, corporations. helping Malo le individuals tusao. and families recover Tasinei o after tanga foi unexpected po hardships. vaenga foi. You help us to Tatu restore malo. our lives and to rebuild our futures. olo- Thank you, Sugo tu Faftaitele yel to tele Accident foi malo le Compensation turu. Commission. Ya fiango whawalawe whawosei. Mtanga luenga Ngata foi Leonisi o aunanga. ia mafainga Ya faiva o lo o ia tautua. le fionga ia Ai le tanto mtanga wewe nei. E malo le turu. tane matatu mua o le CEO po le ofisili. Here Le comes the minsta le fionga ia ona po fui mono mai ava tito a safo. Pa pe foi le sui minsta le ona po a lupe ayo lupo tea toni ayo lupo. Tolu se lau lua sifuru ma le lua le awhai o lau whainga ruenga. Tai lau fionga le ofisili va pera fionga le minsta ma le sui minsta. E mo loto sao taua. These are our growers, fishers, and food champions of our nation, the Ministry of Agriculture and Fisheries. From fertile valleys to the deep blue Pacific, they help keep Samoa fed and thriving. Ia o rewa ngai mai. Ia le tato company toko so. Taka wenga o whātoanga whainga whaiva tonu tanto turu malo te tili. Ia le ngata o lima tamaitai. Ia pape foi lau mātutua. Ia o lato foi tāleni rea o lo tautuai rea tunu. Toko uso, Approaching Yeah. the stage, the Ministry of e o tātou Transport. uso i o lo And whati ringa infrastructure. wanga unanga o le Whaftai, whafuaina o lo wau. Ministry of Works, Transport and Infrastructure,
under the leadership of the Chief Executive Officer, Fionga Fui, Malo Tutoatasi. The work helps keep Samoa moving, building the foundations of progress. Faftailo Fionga, Faben Mama, Fenga, WTI. Tausaga. Ya por mitang luenga o ngaluenga chile tono tanto churu fate chile. The Samoa shipping officially tam silafai Pineu Filippo ya mesore Malo Pulenga ya male au fai ngaluenga ya lanto tonuia ya lo mata tuina alo mafanau o lo anga ilunga va mameli ya churu mama. Yo fate chile Pulenga. Mesi fo il tuina tanto churu. Ine fo ya unanga. Vai ngale sua. Ya le fionga le tamai te pule le fionga ya por sua vai. Pa talo foi. Telenga ya na mulu. Rasa lota. So le tamai te pule. Ya lo tau tuina le tunu. Tanto sua vai tono tanto tunu. Ya por malo pulenga para fenga luenga. Malo faftai mo sua vai. Mai mo mai tanto tunu. Faftai mo le o nanga sua vai. Thank you, Samoa Water Authority. Without you, we will have no water in Samoa. So we appreciate all of the help, the work that you do. Malo faftai. Malo fai la voz to tele. Vai ngal le sua vai le ola. E misi ora le sua vai no ko winga fa le tonu wo tanto. Le mtanga luenga fra tonga lo sector pol oti nei o flawoinga ia manga luenga mati na tele. Yo va tai tele lo tu sa. Potwa ia tu ilumo le ma mota. Tonga fala tonga el mal sianga el tise. Malo si fa tisi va tai. Vai PC. Malo pulenga. And we welcome the Electric Power Corporation, which is another vital service for Samoa. Without you, we cannot power our nation. Led by Fionga Famui and our team, the energy behind our nation's development, lighting Samoa's future, Faftai Lava Electric Power Corporation. Yo na tolo puler malama langi APC ko mai koe ele somoli ufale tonu tanto Malo ni Tokelau Apia office. Thank you for your support. Faftai Lava Tokelau. Ya bada tato official Tokelau tonu tanto juru salo foi jelen wanga mai Tokelau ya tafonu krono Maloni fakau foro ngai mai e mo wina fo tanto tasi malo faftai nga se foi le fa tarvan turu sunga ya tuo itama ya male ofenga wenga malo. And following is another vital service in Samoa, the Samoa Taxi Service Association. Ladies and gentlemen, how about a hand for our taxi service? Because here in Samoa, without the taxis, we would probably end up walking everywhere. Ya ole asosi nei o tavale la pate se uma Samoa savai ma upodu lima sifuma leono fale tavale wa uma na restalaina ya lo no winga fava ina Tausaga lu lima te telefono fale paunga solo mona ya fale tavale le tonga asa su presidente se ngai mali tolonga ole tatu vaenga na olo fela wa ina ya tatu malo awar si ya pasese ave taxi. We welcome our Samoa shipping services to our celebration. Thank you for keeping us safe on the waters the of Samoa Samoa Shipping between Corporations Upolu and Savai Limited. and Tutuila. Yo if I've taken lo to south. fala Toro tanto tru dengan celivao sabai ma salonga mun fanua ya va pena fo ilvao poruma pang Amerika Samoa telo tu sao tele la foi ugaga ile fala tanto tru alo ye tu sunga kapteni fa pe foi ya le malo la usila PFL Malo Faftailo tu sao Malo tasi neo company tau tuai no tanto tu lago fela wai no loa me tu mau
Alo Faftai. Ia o na wa atu se tasio. Wati na tele le tu malo fale alili. Ro tai tai. Fale alili seasonal. Le to so bili atu atangalo la tinae. Ia watu le ufioga atu atangalo. Emdeo. Ia mo tele foi o le sao I tonu la tele ino purang telebau besi tonu aiga. Yang foi malangan tingar wenga Faftai. Yoi. Ia o le ua. Longa foi tautua. Ia pe aro puilele. Ke fale ali fu ia tulanga foi ma urunga unanga. Ia male lo foi fanau malu fanau tanto tu. Nanti ngalu Faftai. Ifo mai. Faftai breifo. Ese uma maenga ya ngai ia ila to malo Faftai. Faftai vo tanto mai. Ia o tou la tou yo foi baso fo. Sila mo stadia. Ia me se foi manu no tato o tuno. Iso se ala o to wa unanga. Malo Faftai. Tai foi e voi inicia mulanga lo fo e malanga. Ia. Ngatele tu malo. Ia ile ang leo le li o tu kai waru filima. Malo Faftai. Thank you, Falealili. Thank you also to New Zealand for helping to support the future of Samoa by helping us to build our economy. Thank you to young men and young women who look for employment overseas to help support our families back here at home. Faftai tele la ufionga, Tangaloa, Annandale, Malo sila sila mamau, ilatunu, seo itumalo. Ya na wanga tu le komite tina matamaitai. Ya la fianga isamusu, ya le pata. Malo Faftai. Angai mai luma o mauta. Angai mai luma o mauta palau di taulu. Malo Faftai. Ia lo lirma iava fascina. Leva ia te fale il tawa. Maupu ia te palau li pule. Malo Faftai mo tai samusu nawa. Pasiatu. Ele o sao lele. O so ino penal le na tina ia. Taile chuma lo palau. Sari maiava. Ia terceiros Parecida salino bailava logo vinga o palau. Tasino chuma lo ya le fakifia. Ia tatu fakifia nga fale ngru ya le siva. Ia le mai mo ia le tatu chino. Ia le tatu malai nei. Malo do side tatu mota. Alo Faftai tele. Ona wa so mai mari tumalo Faamanatuina. Ole tumalo foi le la fionga ile sui parmia le fionga ya muy pola na rosa. Wala fio alo sina male ale tapea. Apela ainga sa amituana ai mala sunga sa baitaya. Ala tayo no matuo. Oi tutangata male no papere me manu ya sar mulanga. Ia mai se pat tele. Tanto juru. Le uto ile langa mai. Mangai me foi. Taking stage now is Fono Fa'avai Palauli 1, led by Chairperson and Honorable Deputy Prime Minister Mulipola Anarosa Ale Molioo. Known by many as Apia Lua, Palauli 1 arrives in style with its marching students, vibrant Salailua brass band, and proud district spirit. Home to the rare white mangroves of Siutu, strong women leaders, and bold aspirations of the future. Apia Lua today, perhaps Siutu International Airport tomorrow. Faftai tele. Yoi, alam fanau na ichirei, Malo Faftai. Ia tau fai calo tulana. Ane tu Malo Palauli. Faftai lo Tausao. Yoi. Faftai, te talo mo Israelu. Sirman Prayer yo. for Israel. Mea iau tina. Faftai mo lo Tausao. Ni fafia. Mauti no lava lo talo mo Israelu. Te talo foi mo Samoa. Ia te talo mo Israelu, apenavo te talo mo Samoa.
We welcome the Scientific Research Association of Samoa, helping us look for other products for sustainability in our country. Thank you to our researchers of our country. Malo Scientific Research Organization. While many people look today, SROS is already exploring tomorrow, turning science, innovation, and local knowledge into solutions for Samoa's future. Thank you, SROS. So Tuatua le Samoa Port Authority, Famalo le Famalosi, o la towi o lo feangai ma le feawea ia o le manu le atunu o le mao motu, ia Famalo le tato Samoa Port Authority. Pastai le bule o wafu taulanga Samoa Port Authority, ia le afionga i le bule, Captain Tia Mamana foi tu tasi Faamanatuina ia male mamalo le pulenga. Fionga te masa pe foi Samoa Port Authority ia po pulenga wafu. Malo foi mole au. Ia male mamalo le fenga luenga. Alo lo sai fa tai mo tu sao tanto fa bon ni tai au. Alo, Fabtai, lo tu fa no mo wa. So male Samoa Airport Authority. So tua ia le pulenga o malai valele. Ia la voringa mai fo mai tua se vale le vanga le pulenga malai valele Fabtai tal mai. Le fionga le fatu sili. Le fionga tu man va fa funu e vile fa fatu. Eva pe foi mamalo le pulenga. So mai ai tua, o fono favae sa lenga tasi. O paia la balea wale a fio lo totolu ali. Ala la tai sa le utong po e malima tua. Paia foi pulenga tanto mona valele po Samoa Port Authority. Sa lenga lupe. Tai fono, la fionga ya ti la fono David Hunter. O le fai pule foi le o le tumalo. Sui tai fono. Tui mango po te asimati, fai lau tusi, pa le pitu kelemete, o le te waloa, ngalu malemanga, rano to masa. O lo official fono whaambae, o lo e sa matauta. Malo, tawai, malo whaama popo, to au mai lava le mamao, o na to ai whailunga ina o le asu. Fia o steo tato watunu. Pamalo sa lenga tasi, au le leila toninga lo la e ina lano le tanga vai Samoa le lano momu le lano papae lo yai foi tato tapo ma tato so ngai miti lo fa fia alo sa mali tau sala le lo tau mai tau atu so atu lo tau atu se fa mole ya to walo le me lo yai tato VIP lo na foi lo sa tu ele fale tu al paipule le fionga le palitele Sonia Hans, Malole. La vale sa mo le fu le tamata maiti. Lo fa ma popo. Ya wasisiba fia. Ta tia le pena siba. Ya, ile lato fa lo ni tayao fa tai salenga. Mas depois eu fazia uma caminhada para Malo para o cai. Mas depois eu Malo para o dia. Mas cai o dia eu vou se vai usar. Galera boa. Vai para o escola para o dia eu para usar Samoa. Sale como boa. Eu me tawai tu sale como boa le. No matone lá o macho visa passa lá o tempo dei. Mai nei família
konua me konua kamianga wa kuar pena le o wa kunu merkema Malo sarang mabua Welcoming Zen's Diagnostic Clinic, medical service for Samoa. Thank you for all the CT scans that you continue to do. Faftai tele. Oi, va ngai le sa. Si va oi, ene ko emosia so va peguei. Va ngai. Ngai mai no ma falo no ma lu. O ia ia tato ma no falo ngia. O le flauainga, o le pulenga flauainga. O tua tolo fau mai le savali tele nei le LTA. Pulenga o flauainga lau lele. Le Land Transport Authority. LTA. Ya moso lai sene a Tavale, pasi lelo Tavale a Paletonu. Ya to fai fale melo Tavale. Avtai LTA mo Tausaga le ya sobre tanto si Singapura le Tausaga foi numa mota o tato malo falorgia ali me tai ofisa malo faftai ana e pionga le fai pule pesolai a pulu tuinga mala tu malo ana numero momua tu malo ana numero momua eu no fai lo mai ia me solo na la tu se vale fa lo malu fo intina Samoa Deaf Association. This is Samoa social inclusion. Without our organizations, we cannot be where we are. We thank you for your continued support. Please welcome the Samoa Deaf Association. Thank you for everything that you do for our people. Señor el Ausalato. Auto teacher Señor el Ausalato vai mta auto fanga. Paftai tele sana. Vai vai tudo sal. Vai nei taiau. STA Malo Tutoatasi. E kalesia stack worldwide ko le lalolangi atoa ia le ua fau mai o latou fa'aloalo mataina foi le toninga Teni o lau salato. foi o latou taumafai mai o latou sau fo tatu Singapura arai le totoninga o lo au waso le mai te mai le lau salato ono sufata sanga o lo malo sai malo fatai sungai fafengainga awao malo le kalesia tulanga tofu le mai te wantu Sister worldwide AMI you know the world now the full level angai mela tu solo paper mayor baenga le kalesia spitu pea ya aftai le baenga le isi boring mayor baenga le watama pea ya ina tu dinga ya por baenga por to reka pea pesa ela u majawan ya no angai mai lanto toninga masani ei vai ngana spitu tawa penal to reka ia mera chama por pathfinders ia malo faftai au te tele mata go fio to toninga nei tau ia o le wa anga tu le tatu vai ngala le silver group ia mai America Samoa ia statio vai ngai Samoa nei lalo te teinga Yonga sala lesi silva
Rồi phải cho bạn tu le fionga ya sala. Vai ngara usiliva. Alolo tu sao. Tan tuan tu. Ale tunu ya mesi fo yo ainga. I mana mi ai na tu wa unanga. Fa pitele. Aro fa chai. Paftai tele silver cook Malo Tuatasi e ngata le atina e te tonu tuta tu tunu a wo fa pe fo no o tu lava ile Sabari tele dei. Ya lo tanjola tuma fa ano foi. Ele pa yo la wala ulia. Macam tu le tu ngacai fa le sa pole ni le tu ngacai le cai mai lava tanto solo fai lo foi sto tele. Fai si. To tele o solo nei ele yang mai. Ya le nei antinai. Ya le nawa. O vai fale. Anga tu fafo ya le wa. Yo nga ya sala le nao. Kalo tonu mai. Vai ngana usiliva. Nisi foi o tau tua in tono ta jotru. La company con karache ya o vai ngau. Ngafa mole fatino awan jeli ngaluenga jeli. Welcome to the drivers of Enterprise and Opportunity, the Ministry of Commerce, Industry and Labour, led by Fionga Fepuleai Roger Toleafoa, supporting businesses, workers, innovation across our nation, creating opportunities and driving prosperity. Thank you for your beautiful smile, bringing the sun out this morning. Patravan to the Ministry of Commerce, Industry and Labour, Malo Fabjele, Malo Tuatasi, and now the protectors of our environment, the Ministry of Natural Resources and Environment, led by Afionga Lalesalanoa Francis Deborah Brown Ropena. The forests we enjoy, the oceans we treasure, and the environment we depend on are protected through their work. We breathe easier because of the care they give our natural heritage. Ladies and gentlemen, please, a round of warm applause to the Ministry of Natural Resources and Environment. Faftai, Faftai, Faftai Telelava. Mai se patele montanga luenga. Tio manga. Ia mande natura. Le fionga ia lela isala noa Francis Brown. Le pena. Pe foi le mamalu o le pulenga. Ya ala tuluma. Ya o le wanga mai. O va aitau. Tausala foi. So toi tua. O vanga le MNRE. Ministry of Natural Resources and Environment. Inga tau mo vanga fala lave tupu matu ya. Thank you to all the different divisions of the MNRE. Malo tasi nem tangan wenga tu jele jono tajo jono. Imer bangal ba ijau. Imer bangal bang William TMO. Ya mer bangal sisiu banga. Jele vo divisions jono tangan wenga lei. Ya wa. Ya ngai tuai ma. Longo po tu tajo jono. The waste management. Ya pole baba ia leo ota la foi. Ya so ele mai la tau la fainga wenga. Ya o lango ina tu tino uma o le mtanga wenga support services malo faftai. So mai tua ya o le mtanga wenga so ifua malo loina. Tasi ne mtanga wenga silion ta ua itu tono so tatu wa. Jangan wenga ne sisio banga. Jangan wenga lo ngafa cho mai no tatu sisio banga lo jeli. The champions of our national well-being, the Ministry of Health, led by Fionga Junes, Cameron Louis, working every day to protect, heal, and strengthen our people. Thank you for your partnership with the Ministry of Women, Community and Social Development, bringing earth development to the surface. Jangan wenga so fu maloloina pole MOH. Ya ole wanga mai. So mai
Pantalo foi le so se vai pule ya chu, vai se foi leva tra tu ya fata. Ali matamai Ya tai, malu tau por soi pulenga. Ia lo lato to ninga masani lava, o le pai solo atoa. Ya la to ninga pai solo anto. O tau e tua nei se fuleolo, malo. Mai famiglia sta con famiglia con la casa in ala, con sana con cazzo tamo. Ya, oleh info mai na jangan lupa info Malo for all of your work and helping us be more healthy. Samoa, thank you for your patience and taking good care of us when we are admitted to the hospital. Malo faftai, itautua matavela mosio tatua tunu. E fionga le minister Manuloina. Le fionga ya va awao. Sunga ya limu tuma tai fo mai. Ia faftai tele, apea foi sui Tau soifua. Le fionga ya Ngata foi lea ia o vaenga se in tono soifua Manoloina. Thank you to the Samoa Medical Association for celebrating 64 years of independence of our country this year. Malo lava. Samoa Medical Associations. Sine vanga tawa soifua Manoloina. Anga yatu yale. Malo le. Kidney Foundation. Sai. Para poptonga patungao. So mai tua maranga le NKF. Alo faftai mo le o. Anto lo nga fa tau maina. Ia. Ngasi tautoto. So tuai. Mai no toto. Malo faftai. Tasine para tele la no tu sao. O ngafa malva vaia. Ia o fa nau foi. Lo o yai mana onga faftoe ma fafau. The Tongan Association and Community in Samoa joining today's celebration is the Tongan Association represented by Sio Pepele and Lavinia Chavo. Malo Pito, Malo Lele, Foilole, Tahine. Oi, fōringa mai o nisi nei o whanatonga. Ia, le Malo Tonga. Alato sao foi. The center stage. Tato tutoatasi whawhekele lava. United Nations in Samoa, please welcome them. Led globally by Secretary General Antonio Guterres and represented in Samoa by Resident Coordinator Carla Hershey. UNICEF, UN Women, UNFPA, UNDP, FAO, UNESCO, WHO, and partner agencies work alongside Samoa to strengthen children, families, health, education, gender equality, climate resilience, and sustainable development. Global partnership, local impact, shared progress. Thank you, thank you. Keep a smile and give us more. Ai mai tua vanga le UN, ko le vanga le United Nations. Ya, olo yai. So mai tua le pono pa vai. Le tunu ku kaile no Samoa to ke lau. Iwe. Le fionga le tai pono, le fionga ya Masina Lupe. Le vanga le UN. Pale tua au leile nao. Sa Faftai Famapopo. Alo, tanto la mai na le vanga le UN. Ya malafionga ya Salilo. Ole ai mai PO walo ai tata official fangam palse pai fu solanto sao tata tutoatasi so tua le fionga ya le manu Celestina ona le au se ona o tusani olo sui te patalo vantu le itu malo le fangam faleasela mantango fie au le asere to fio mai le pito ngatai pe mai o mai ia lo fa solo mai lava ia savali lo fa solo mai pe ele jai no montu mai pito ngatai ai lava ai ngasa tuala e foi paia mal maulunga malim ta pau pero trenga por pui tu savailu. So mai tua le mtanga wenga tina tamatai atina yo anga fesotai mo le ftela fie Samoa yo Tausaga mo muli nei ala sababali fa tasi ai le mtanga wenga ya ile fa se atu le
vaenga o pale lo mitusi i le mtanga venga le pale mia mana kapeneta fa se atu le vaenga o le atina e tu malo i le tato pule nga fo Samoa District Development Party ya ole tato pule nga atina e tu malo ya ole Tausaga mulmuli nei sabavali ai ya tu antu aga bayai ya ole afionga minister le afionga ya mo fa wo chule stafnai ya ole paia la vale wale su le tono su tu pa im se tatia ya su lo filofi er pule ya ole afionga le CEO le afionga ya loau tonina va CEO ya ole CEO sui ofensili ole STTA lo ya taimine nei ya la fionga ya unasa ya ne to ala lo aya tato poloketi ya Kaila fionga le minister mo fa wo Julius oui e va perfo ile fionga pulsili fionga loau ya male alor pulenga Alo, wapchai mchanga runga chita mchai. Ya, or savali le na fono fa. Aranga chapure le china ino nu mafionga. Samoa fono uma ya. Malo wapchai. Nasine yo mchanga runga. Ya ro mapu tuil chancho anturu. Ya ibanga yo fono fa vai. Fono fa vai ao Samoa ya ituru lo fono mchanga runga chita mchai. Ataro fanchu ile Sugar sama jai pule dengan cepuilea, yang telenga yang protein bau. Lumon mauta lutato malo falorngia. Fono favaya ana number 5. Fau yai chancho bai ko fono favai. Ya malo dum sai malo fono chama chai le yaso. Elo fu la. Ayo lo sori. Tau pachi bai lava. C'est le tout malo. Lava lo tu sao. Mai jawan chole wa sasa mai le tabou mai le ana fa fono fa vai ana fa isir sa fono fa vai ya tira na kai kai sedeng dia mai malo le sai chanjo fono fa vai ya ya Pe cok banga ju yai le ya chancho lu mafioga. Malo pam chaya anfa. Ai cawan chu ya por mai ali. Sugar di pule ni mama foi ya mas to valu pe ono buki sa bari ko. Ya mucha mucha pule pitu. Masi afi. Mai tapuele se vai au kirkiti. Ya au kirkiti ya tapuele se vai. O pasema ngai ya solo ko sao wa tai tapuele. Mau lava salam fai. Ngai mai lava ya fai lo tu sao pe se foi talo kirkiti. Sale na lua. Ya na wanga tu le fionga ya le lua. Fo fa vai so mai ai. Minister. Pa fitai. Ani lua ku lu ba ngole. Ya, angai mai tonu ilo mauto dato malo falorngia. Le tu malo vai mau fa. Tuan cholo yai le chancho fuana ya ole vai mo fa. Tu malo vai mo fa. Ya le tu malo vai mo fa. Luara fio a Lucina, pues falo salvalasi. Malo lo sai. Apa cari oi la cici o dua ye rumah rai mama dua si. Pencantu familia. Ya le mun muri atoe le official le for favai. Faftai tele, vai mau fa. Le fionga foi le fai pule, unga lima vai to ala nei. Ya, so toele ma pon fa banal tai. Ya kala vale ile. Vanga sor me pe ana fa pitu luma. Sulla falle to lua.
Ia male mamano. Ia o le ua mai te wantu le wanga mai sanga katasi. Fono fa vai. Tala foi le fionga le minsta. E wa pepo le sunga te fono wa pere mano le ulenga sanga katasi. Tato tu malo. Sanga katasi. Malo tu sao. Aloro saidi. Tato walaulia ile otoe mama. Tuatu wanga mai ale batte tu pai lalo. Sai malo lavali. Ono sai mar fa pali. Le o mon tuatu rumba. Ya na o fo atu. Ele foi por fa vai. O tu sao e todo tanto vamos moi nei aso. Ale batte tu pai lalo. Atarvantu. Ele já é por fa moi. Wata tu sika fua. Ele foi no mau. Ya male. Asa foi lá per mai tawina lei vai ngale uli bitai yo. Ya olo. Fa foi no tanto pouco lá per ngata foi le. Yo savali ma. Ya mai se o tafu. Vai nga pe ona. Atinu lei vai ngale tai au. Malo le tumalo ma fon fa vai. Atala vantu ile kono fa vai. Ya o le tumalo vai bongotasi. Ya na wanga mai mo tu sao. E se foi e le fa lo wa pa yo lo la via mo tanto pa yo foi tanto malo. Ya tino le papa lo mai. O fa yo na. Vai lele ni niva pudia lava. Tanto o fatas. Ya da ukirkiti. Ya fa terban dua ukirkiti. Ya niva ma pudia lava. Ya so ati tuar papaloa la ukirkiti atama faula mai la fianga le kot le tongo. E tuatu tenir papaloa. Malo faftai Samoa meat supplies. Tuatu kai mai. Faftai Tausau il tatu pokalame neya so malo lava on sai. Tasile au ma le yor tamisanga. We welcome the University of the South Pacific, representing the different countries where our children of the Pacific are educated in the university campus here in Samoa. They had their graduation last week, and it was an exceptional ceremony. So thank you, USP. Faftai Laofionga, Dr. Fanafi, our campus director, for overseeing our campus here in Samoa. Malo Faftai. Malo Faftai mole. Falo. Ele vai marchar o pai tanto. Malo lava. Au savali. Moli mawina le tulanga mau nunga foi le chao ya fi mai mutar mai au le pai tanto dru. Moli mawina. Yo tanto sabo moli tanto. Competition le tunu. Tenkai ya tane ya mesio baenga. Tasile company ya olo la tu pausia ya tadai. Ya le fai fona fai tu financial wale. Te mo vino suawai te mi tu ko fa brave. Mantuya. So mai tua o le fono fa vai sat paitea. Ele fio siata vai ti ma vai malai. Maro la inglesa mo le mai no fai tua inga la taua. Carol. Le fai pule le fio ma fai pule siata tapu salvao. Ricky. Koi. Faftai sat paitea. Fono fa vai o juantu mai le fio ma sat paitea se vai. Malanga mama mai lava. Ya ono fono fa vai sa anga fa. Ia fai foi se sao. Wale tatu tutoatasi.
Whaafitai tele mo lo tau sau. Tua tu le tu malo sanga kafa. Ia. Tua tu na isari moa. Ia, sa whatatasi. Lo wanga e tfo i luma maota o tātou. Tu malo sanga kafa. Malaulia. Whaafitai sa whatatasi mo lo tau sau. We welcome Fono Fawai Ano Maatasi, led by the Fionga Honorable Minister. Faamoe mo wo. Wangai mayai ia le. Wo Julius Akui Tafnai. Waingaria sa whatatasi. The District Development Project is one of Samoa's flagship projects that brings everyone together, brings everyone to the table. The 1 million tala, or the 2 million tala that's going out to each and every district allows the people to come to the table to share on their issues and then address the projects through this. It is Samoa's way of social development forward. Faftai tele. Faftai funfamai. Ano ama nalo taitai atu e whionga Minister. Ia ore taitai whono fo ia ore soa komiti o Savali whaaloalo. Ia le naua a ngai atu. Ia le whono whawai whaasale leanga tasi. Ia le naua fo atu. Whaarfia mat wharisara whai. Ia o whaasaleanga tolu le naua. A ngai atu whoi lātou Savali whono whawai. Tau i whoi lātou wai le ne Tausaga. Tattoo shop. Welcome our tattoo and barber shop. Our private sector is very important to Samoa's economy. We welcome you and thank you for being part of this celebration, walking on this very sacred ground where we received our freedom. We welcome the Public Trust Office to our celebration today. Thank you for taking care of our wills. Thank you for taking care of our people. Next is FedPac Group. As we said, the private sector is very important. Thank you for rolling the funds around in Samoa. This is very important to the economy. We thank you for your support. We thank you for walking. We thank you for bringing the sun this morning. Keep smiling. Give a warm round of applause to FedPac. Federal Pacific. FedPac Group. Ora tu sao poi di Singapore le tu saga. Ora mulu mai tu ar pai pu. Ya madam fai ngalo ngato chele. Ko ma tu le pai pu re yo lo. Mulu mai. Malo phạm chay. Yo dana mai le luma. Le tasi le nei o awa tama leva te tono le tunu a lo fama popo tea. Tama le mau mai le fionga o vai koso. Boys ke. Ya lo fama ina foi le fionga i le chele o maniu. Ma vai na uma. Vai moso. Le wa kai mai la to pipi. Ya po le Boys Brigade. Fama popo ina o alo ma fanau. Malo tasi le ia fionga. Lai suari pule. Tulang ese foi le mawurungo la tu fui Coming up is Samoa Maris Sports Club. It's very crucial to have sports for our young people, for our children. Beautiful smiles. Keep waving, waving, smile. Mary St. Joseph. Ladies and gentlemen, big round of applause. This is the Sevens rugby boys walking across. Malo Sua. Malo Tutoatasi.
Aftai, Malo Taisua, Saul Kalapu Malisi. Kalau bercakap dengan Malaysia, ya lo tak pernah pun jatuh fitur seperti ini, nasional. Ya macam-macam le usah balik jatuh fitur dari Malaysia. Ya dengan jauh Indonesia, legends, Alessandra Tuilangi. Tele fale o loa o lo fainga luenga ia lo mafana o le tunu maua ia la tunga luenga i le tele o vaenga Samoa. Yo le coin sei. Ni hama. To tele foi ia lo mafana o le tunu ia ua. Ia so mai foi Malaysia fale o loa tele na o le fama. Maua mano fainga luenga i le para fainga luenga le coin sei. Ali macam mai China le na. Ia o loa i so se vaenga. Samoa. And here we have DMC. Very soon we're going to have very healthy DMC. Thank you for bringing healthy DMC tomorrow to Samoa. This is your company. Yeah, now yeah, telephone yellow fan out of Juru, Taking stage now is the Anofale Mentoring and Leadership Program of Onomea Productions. More than a leadership program, Anofale is a movement dedicated to building confident, culturally grounded and purpose-driven young Samoan Tamaitai. Building character, growing leaders, inspiring futures. Oh, kasi aulilei. Beautiful smiles. Keep waving. Faftai, faftai, faftai. Faftai, jelly, faftai. Ya ole el pese ya fale ya nalo mo toile fionga ya le tuala Queensland ya roa ina tamai tai Samoa ya ile siba fa Samoa mo tanto juru le tamai ya le tuala Queensland ya na mai ile tu sifo lo tayulu le para utoa tinao Samoa o lebo na fa wa ina le tele Tausaga. O masani o na taualunga iai, whai ngā meo le sisi ngā fua i la lato, sa vali whāroalo, fia ata talo, au leo le angai atu ilunga, a wā e iai la lato pese masani o na whāroalo ai, i le mamaro le awala au lea. Kakomiki o. Melali ay si Mero pumak na galo na kailangan si Melali yung may ay pwede mo nilpong yung Melali yung may magkakumik yun sa magkakumik yun sa yan yun Bali, ya, aftai.
Fatai. Fatai lo fiona di Silverstone. Malo lewa taulo to wai ileono sifuru marfa Tausaga ya ole Tatu Tutoatasi pa titele ya ngale tua fa fu lo pelo to soifua wale Tausaga ole tunu isosia ya to faiba lo filima malo fiao ya ole wanga mai mama otenei ole savali tama tuai ole manu Samoa ya ede tau fai loa toa manu ole tato manu Samoa le nauro savadia ya ole tato na tau tuaina le atunu ile tele o Tausaga mai lava ile tasiva i watasi le ulua ipo le lalolangi na ofi ai Samoa ia mafasolo mai ai ia ole nao loutou tangtanga i ai ia o leo waanga mai lava e whaino la Tausao Malo Fatai all the legends of Man Samoa ia ole na wanga yatu ia Faamanatuina le faloalo al Man Samoa Oli atuaitua le matanga ruenga al palemia man kapineta. Alo Fatai sao noi lâu tai lâu anti ya o anga ye turma mota tatu Malo falongia lem tanga luenga le palemia ya na wanga tuli tanga luenga le palemia marka peneta na watano atu de na toninga ya olo taimule atu ya le fionga le officiali fionga ya ngafili shem leo ya male au fainga luenga totele ya ile official pale mia marka peneta ya malolo no saiwa tatu mai vaenga mulimuli le wanga mai na wanga yatu le Savali faloalo al ablangolango ya olewa ya ole ainga fast mai Amerika ya ole nawa bomo atu tai moatu ya ole tato wainga malanga mamau mai Amerika lango ina ole tato famoe ya ole tato lango patu tua ile tua Tausaga mai California ya ole vaenga foi le mai Missouri lo na lua atu ya ile vaenga ona tonu pito ilalo ya utafa i west wa America Missouri ya lango ya tato fatu tu ile tu Samoa tas ya tato alboras lavana mai America Malo Fatai le malanga mai ya failo Tausao ya ile Tatu Tutoatasi ile Tausaga Malo Fatai vaenga mai San Francisco langa mai lava o le fia tongi soto maa ile aso failonga ina se tatu atunu Fatai manatu mai Fatai la lango mai
e iai le nei tai au ma le nei asu. New Zealand Fast Family Malo Faftai e wa ngai tunuma luma fale le malo Faftai titi soto sao me ngate le lango ina o ainga ka pe foi no mai kalesia le lava o to apa mai le tato malo e ala le nei aso malo faftai ya o tato lango na mai Welcoming Maftanga Fast Family New Zealand. Tafadhali Ainga Fast New Zealand, Australia, USA. Joining today's celebrations. Their presence is a reminder that Samoa's heartbeat extends far beyond its shores. One people, one heritage, one Samoa. Faftai tele. Ya Faftai. Faftai kai leva Ya Faftai tato Ainga Fast mai au kilani. Ya ilo Tausao ya ile tato Tutoatasi ya lewa fo atutua ya tato Ainga Fast mai Wellington. Ya ro taita yatu tofar purefu. Tlenga ya welua. Ya le na ro taita yatu le tato solo le na ya mai le Ainga Fast Wellington. Alo Faftai. Kalo klenga purefu. Ya mai tato Ainga mai Wellington. Malo Faftai Fast Family from Christchurch Olalo Claistete Malo Faftai ai Malo Tutoatasi Brisbane yeah Fast Family my Hawke's Bay We welcome all of our fast families to the beautiful shores of Samoa. You truly depict one nation, one soul, one passion for the beautiful islands of Samoa. Faftai toa fiomai. Faftai Faftai Wellington Faftai tele ape foi le maftanga fast mai Christchurch Malo Faftai. And coming up is Fast Hawke's Family Bay, from Queensland, Australia. Watasi Samoa Mosea Matanga Fo, because the strongest journey begins when people walk together. Mais patele Faftai Christchurch. Coming up is Fast Family Queensland, because this is the spirit of Samoa on display. Tai lava Tai Hawke's Bay Tai Malo Faalualo Brisbane Queensland Malo Faftai Dolava
Ya o manui mali atu ia Queensland. Yo fotua I mai Canberra ma Perth. Canberra ma Perth, Australia. Ja. Dai le sunga sama leoi. Ja, dai. Malo Tutoatasi, Queensland. Tai lava, tai Queensland. Tai Malo Tutoatasi taua. Ozzy. Ja, Malo Tutoatasi ang ayatsu Victoria in Melbourne. Tutoatasi tele Malo Tutoatasi. Ja, lava tu Faamanatuina mai. Creation song, Gurialda, Ja, or the Rainbow via wai Faamanatuina. E ono sfulfa Tausaga o le Malo Tutoatasi se tatou atunu. Le titi lo Tausao e ngata ia inga karasia. Kono ia whakapō tu tatou malo. Victoria, Melbourne, my Brisbane. Ainga fast, o tatou ainga e Brisbane. Ja, lava o nau ai a pega. Ala no teu paau mamau mai. They are the same, they are in the same. Ja, oh. Manui mari atu ia. Brisbane, ja, lewa. Anga ia to Melbourne. Malo Melbourne, ja, ole lea. Ja. Malo lava. Awe. Paftai. Mono. Ja, AO. Anga yatu ia Melbourne. Ja, AO. To ai mai foi ma fotua e mai le sa. O le ainga whatutua i le Tutoatasi. Ia i le taulanga i Sydney. Welcome home, Sydney. Pai tele tupu matamari. Whale kua matausi o whanau. Pai mo le tau lango. Malo Tutoatasi. Tai lava Melbourne,
Thank you. Sila foi il tato fainga malo. Pate foi il tato malo mai fafo. Malo valaulia. Ilo tu sao ta ua i nei tai au. Patai. Potua e mamota. O ngā tutonu. E taulanga Sydney. Sydney Australia ia. Ai. Malo fai faiva. Malo faftai Sydney. Mato bala watu ya kamai mato presidente Tausaga. Or sai mai october official famsina se fa mau pada ingor faktua. Ya or sai mai october se fa mau le sao la ingor faktua. Ya no to wa mai ya. Ya no kamar parbia. Berfaya malo. Ola wa tsalo aku la ingor faktua. Rolling
Tato ainga fast ya moli sasanga no la poile ta poi Pamalole on sai Samoa mai se tato wala ulia e manato le netu la leaso wasali fo ya faiva whatever fo yo pa au ngase le tato atunu ai mai se le tato wala ulia ia o tato tu la tare taula ulia masalo ele o to umi le to tasi le tato savali ia o tato malo lolo lea ai malo la vale on sai malo fa pale pa tai ai fast mo fa pempia tato ya manuia tali watu ya tuno wa mampa apa awai be ama tato Apabila tato komiti haya tutua safari lea ya fama ya tato ya leo kwa isa ole malo fie Samoa Association ya tato Faamanatuina ya le Samoa ole tutau male malo tamachai Malo la ole tato komiti Faamanatuina Halo, tato ainga malo fie malo sai mata go fie to la ei malo le to tua ma fai malo fini ma patinoina so se me lo to tua ma au nai malo so atu tua tato malo fie lo ai mai ai tato sosani mua o tato Red Cross Thai Red Cross mo le to madwenga ya ole au si o to sanga le mu o manu le tato watu malo le usai se le malo ya olo Esse homem vai com Tausaga. Calcula e é.
Kokoion, Pakawayo, Kakoko, Malo. Kakoi, Maya Lawaluma, and Malavia. Kayasu. Yellow Power Samoa. Caramo. All the power there, Samoa. There's still one you have to allow. The kill one, the kill one, Malofie, não tem pandemia. Ué, mãe. Samoa. Você supo fazer isso, né? Malo Tutoatasi. Até que tem o seu melhor Malo. Mas depois sua filosofia, tem a Malo. Mas é, tem a Malo. Tem a Malo muito. A boca sala, a boca boa. Pada waktu yang sampai koi lalu nafas pokok baru. Kenapa ya kau rumah kalau dia pakai bola, wale penyakit coba pakai. Hai, aku ke kelapa aku. Supaya dia sendiri. Kalau tu ya sampai kau rumah. Ya, masuk sini. Malo Tausaga, o los Tausaga, vai ser papania, cortando balão para los dientes, ya se ve ser un balón, hipi, vai ser con que está chingone, ya te fuera, hipi, ya, para los políticos,
Esteemed guests, ladies and gentlemen, that concludes the March Past this morning. Can we thank you again for your patience and being here to see the end of the March Past this morning. The next program is our lunch, which will begin at 12 o'clock. Then that is to be followed by the traditional performances to commence at this line at 1:30. Malo, filmnya sini, payu tantu sang, sisi tantu Malo, kalau ini sport kalamnya, terbaik, film dari Pavia, yang kami buat Malo Australia, yang fana yo isi tantu sport kalamnya, Pavia tu ini ya su, dia Australia, yang kami buat Samoa. Sungai tengkai, sungai fatu yang fai muia le mana nak tantu dalam ni, yang orang tak ada mau Chacho fai wile chalo. Macho saune chuo menei lo macho chua. O ye di si fa moenga, mo le fa Faamanatuina o le ono sfuma le fa Tausaga. O le tunu tuli loa I macho lo macho chua yo aonga lei. O ye tu mau pe yo macho lunga le manuia o la ufio le chua le chama. Le lo fasili ese Yesu Keriso lo macho wali ma le faola. Ma fuchaina I macho e la ufio nga paia nei o aso mai fa vavau lava. Amen. Ya, faafsai atu ila usunga ilitoina. Oleo la fa solo mai le morocade fa molmole ya ina ia maputasi atu ata to Malo. We have we have